Kei kamen kha thiaumon lal kuite mo kang kap kwa India Myanmar to border kyang pyang mo to lam ka a khosa tun nang hi khapat na nga pen ama sa pen mo first time mo international level a first time ina huchilawa Indian national level kha athum na hita ma India sunga ni nga ata ina to pen international level a khat na pan kitup na experience okay experience kay mudan bel thil dang asia ekile khamte gui thei bol sangin hite bol pen kha thanwa moi sa joing mo aro changina I akihwa kiswal ki hilawina I sumle pa jon na ekile dam theina ding akiswal ki join to pen ajong appoint na ding hoi ka sang na khathe mo aro changina thum na ding na hi pen ikimo chang discipline le dedication ekile hard work kene ma waja ken jong thupi sai nakitup phun sung pen second bang sa hi pakale nungen a final pen khan 9 seconds 9 second okay lungda mele to pan to bang pe no ma